Ou dat nou vin la, mpa remen sa misi nou, ou dat nou konen vin la, misi konon serkli gen, dat dik galan vin la, men pran fè 5 men, misi konon serkli gen, ou sel la en nou diat la, baka bati ap yal pa jom vini men. Samba men, bede a di baba man nou mou isi pare kay la, si yon la vani pou nou vani. Gade di bigat sa misi pou jom vini, bakon si na sel si date. Yon bol la kay la men. Epi matem pati avek Klisa men. Klisa, yon serkli yon gen, apre ziye lwa. Apre ziye. Fwa matri men. Klisa, yon serkli ya bak bon men. Yon serkli ya. Nan chon lot kle meti na kay sa he papa. Ay, ti blan son ek ki palan pi. Ti blan, men ti fwa wapa. Lak may ko men nou konon serkli at gen men, e bay sa ou luge ap tou, men konon masama konon serkli at gen, ou pati ansama ak te pitale a men. Sa gen men. Mè so panse, ambe ouvel nan. Devi ou konon serkli at gen men, ou baka pati a, sa sa mte pala wap. Mte ki na pala wap, mte pi avan te mou yon. Toujou wap pale de afe. Non, ou mache nan fiw pati. Moun afe moun wap pale de afe papa. Di men de salè, e sa bon di ven da paye de pale. An dan kay sa men, yo pari manje men. Si te kite kle ya ou. Moun de bitan la mvini, si te yon klen da fè manje men. Palan de sa, kounou de bek may pou? Yo, mdal koton ti fam la vreman ti 2022. On 2022 kap mene papa. Moun nan da fè fam sa anyasyon, yon bek may ko chanje tout papa. Papa nou moun, il pa kitan yon pou nou, il pa kap chotet nou la yon kon nou nan fam. Papa nou moun, il pa kitan yon pou nou. E bien Sèl jen de ti jan. chanpè la kite pou nou, il pa kitan yon pou E nou. bien jen jan. Wap di le moun sa wap. Bien jen jan. Ane 2020 ame dani wap gina api maladi nek. Maladi, gele maladi. Ti fwe mouye, ouwe bay la, sityasyon pa bay pou mte ka jero jam jero la. Pozo, pa je ba de medam yo, fet an koum. Yo, kare ko ave bay gusto la. Bay gusto nou le. Amen. Nou an sel kay na visin de maladi pa kam nan pa mwen pran, mwen pou semble avon mwen pou semble avon. Papa, ambe wap bat mwen? Non bab batou. Yo, an palan de sa fèm avonte. Mwen wap pale mde afe kay. Oui, black bay ko. De sel ti chanm kay nou an mwen ki nou nap van ni, pou nou se pare kob la. Papa yi domi na... Oui, e sa ye. Koman ba machin la, nap van ni. Yo, pito, an se pare kay la pito. So mwen se zi ya. Koman nap se pare kay la tak may ko? An bot si kou blok. Non, koman nap se pare kay la? Koman nap se pare kay la? De sel chanm kay nou ke mwen pre la sal la. Ou met mwen se mwen? Mwen pre la sal la. Mwen pre la sal la. Mwen pre la sal la. Ato le kon bon mwen pren pa pou ne pou fè son mwen la pou mwen pre la sal la. Ja fe ou pre la sal nan moun an? Yo sen bagay. Ou pa pase nan salon la pou se dewa. Karo histwa. Ou pa pase der. Kode map joun wè pou mwen fè de... An me degaje, ti fè mwen yo patan de konsey mwen. Ok, mwen pre la sal la. Mwen fè sof. Eksize bas. So mwen fè la bagay pou. An tou ka frem. Nou kon mwen la fijide ya. Fijide apre de pou mwen kabane nan chanm nan pou. Kabane nan chanm nan pou, mwen pre sat nan la sal la. Mwen pre sat nan la sal la. Sa kon mwen la vek la. Mwen dekouve kay la, sa kapre ta, akon la kote pa nou. Non, e l'ambisyon gen, de gen l'ambisyon. Gado histwa. Ma pare. Nan la sal la pou mwen bagay yo. On bay senye wap fè la. Oui, c'est l'ambisyon. Kote map pase la. Bon bagen wou de ya men. Mwen tou an nou vant kay la, ou demande pou nou separe. Mwen pou tout sa kan dan, mwen pou mwen mwen.